nai afe Wisa e na ua Te moana vavare No me kina Ita e ofa mama e Kosi e pere Tau fonua nai afe No se si moue Takafia e laione Manu leo pulu Sila oi nai hosi te E toki mofua Tori e maupasi pe Turi ki e wha Ke uri taputa foe No e loto I ki lasi e te fie ua Siu e meno siu Whanga e na he o whanua Olo e laha Vie tuku si ana tau Kakala e ai E ngofua hatu ki uta Amanaki Tala e fua mai re Si yo patunga roa E ne laui a fe Vola ua tonu E te fua ki e lo se Oi si e te Tau mua koa ki fe Fio to vola Petolona nai a fe Wisa e na ua E moana vavare No me kina Kita e ofa mama e Kosi e te Tau fonua nai a fe Lose si moue Takafia e laione Manu leo pulu Sila oi nai hosi te E toki mofua Tori e maupasi pe Turi ki e wha Te uri taputa foe No e lotu I ki rasi e te fierua Malo tau mau e whewhini pia ko kore ke uhufanga mohenga hi E tau whatapu tau pia kwa o atu pe me henika a tā mua e whainga maari e koni Ke o atu ai ha mo POLOKALAMA ko ia koe FATUFONUA fo ai e ku whahauka tu pe me heni pia mo PIVENI PIUKALA pia me tonga eki Whatanga pia kua ngolere atu e tau POLOKALAMA koni e whewhini ke teki motolu neongo koe taimianga mahene ke teki motolu ke o atu e tau POLOKALAMA ka koe whainga maari e ko ia ahoni Kuma whiwhia ke o atu ai e tau POLOKALAMA ko ia FATUFONUA fo ka taki peo toki share tu pe tau POLOKALAMA ke tau inasi kotoa pe ai I he whiawhini. Whainga maare ko ni ko whiawhia pe ke tai lere a PIVENI pe me tonga ek. Lava ke whawhainga maare e taimi I he whiawhini ko ngā ke whahoko ai e POLOKALAMA ko ni. I he kawenga ko ni o ku whakaukau ke whai ai hano talanoa pa mono whamala ala ai anga ko ia tukunga ku iai ai fufua kesi ko ia COVID-19 I tonga. Pe mo ngahi tutu uni ko ia ko o mai he pureanga ke whakahoko. Aia ku lotonga whahoko e whonua I he tainimi. Tatau te whito ki he lockdown ko ni ku whahoko I tonga tapu. I ha wike ta. E ne tuu at ko ia ki he whiri. Toi pe wike ua miheni. Pe wike ua mangahi aho. Pe ato ki whahoko rea tau whiri. Ko ni tuu ko ia koe ke tau whumahino. I ko ha e tūkunga koe te tau watu ki ai. Ki he tau whiri. Ka koe mo ni pe tau fam pe ku mo malu pe mo le renga me ko tau pe me tongana PIVENI ma tau ma fe fin fe hake de lockdown ni he ko fofo time ke fa lockdown mahalo I tonga tapi hanga hi tau la pe ko fofo time ben ke fa ha lockdown ko nga ko ma ko ni fe tunga ku ai a tonga iki malo bisol malo ma fa mari ya ko le pe ke hu fanga te pe fa tapu Kau fuke solo issue ko ni issue prepelenges. Pero kako issue ma fatuki solo Koi. Ko tu ma ku ai. Ai funua a ni. Me ne fa mai mutuan. Ke fai hanu talanga e issue ko ni mapa. Koi. Tale hoko issue ko ni hange ko
whaingata ia ai ngahi. Kaya ngata pe ngai sino whakateknikare, ngai sino whakapolitikare. Hono o mai isiu o tuku mai ke kakai. Ke tala noa he mama. O kou ki mua e solo ke ta tala noa he isiu koini. O kou ngo i mawhasia au pito. Ka koiangi o kou lau maari e o mahu inga ke whakaapapai ai ata mai rere kakai. O tātua lahi e kurea ke mea koni solo ka te ute whamanaki e pako mea kumonia kao. Koe tau hanko whakaapapai ata mai rere kakai. Koe maalunga e tau whakaapapa ki o tua. He o kohono pure anga ia loto moe ata mai. O kune whakotu taloni ai. O awhio ai o tala tutu uni ai. Tala whatongi ai. Pea koe wheitu ia ke tau tala noa ki ai. Ka pau te tahanga whakaapa i wheitu uko ia. Ke mamai ka kai ki mō na whaitu tōni. O tau oange rewa whakaapa maalunga ke o tua. O kou manawa si au pito he whainga whotunga. O mea koe whaitu tōni tau tātua lahi ta whaiha. Ka koe isiu koe ni solo kou loto ki tahanga ki waki whamawai wahe. Ai whamawai wahe. Ai isiu mo i rerei. Mo isiu koe ni hono whamalohi e hu. Kena ki mama, kena ki mawai wahe. O kou kau he whakata ia isiu koe ni solo. O koa koe toke tā. Tai ni rahi koe toke tā. O tau ke te koe toke tā. O no whoa rahi koe toke tā. Aia. E ai e isiu. O kai koe isiu e nia. O kunau mam. O kuhange unau. O kunau haa mai ka au. E kua ke hau te ke huhu solo. Ka ta alu ke ta whamatala. He kua e mea mahu inga ka au he isiu koe ni. Ka kuhange o whakamea pango ia. Hono taki rere aki e kakai he kola. Hono control aki e kakai hono taki he kola. Kai ke taki nau tolo nau nima. Ke mama e nau whakau whaitu tuun he mwhoi mama ko ia. Whakapapa e nau freedom of choice. Ke nau free will ane whaki he o tua. Ke nau kabau nau whihu, kabau e nau whihu, kai hu. Kau nau ilo ngahi consequences mga harafononga. Kau nau mateu ke nau whai whiri ko ia so. Ea ko raki i toa tuai he ku raki hanga pe haku loto i family o whihu ia e whakau mo positions. Whikau aki mo isiu ko ni. Kau hange ko tantanoa. O koloto ke tanoa isiu ko he mama. He ku mama pe kakai whapoto pe kakai ke nau whaitu tūn pe kan tau toke. Ka pau te tau tanoa isiu he mama. Eia e piveni koe mōni whaka ho whakatala noa ko ke o mai ki mō ke hoko atu i he konga ko ia. O ku iai ha uhinga ke he ia o ku te ke tala noa ke ai he kai ke huhupe koe hanga mo utukua pe ia pe ku te ke whainga maari e koe ke alo huhu. Ka whai ka venga ke he whakinia ko ke tala mai hano taki ko he kola mo taki he nima. O ku te aha whainga uhinga ke hange koe ko ke kamata aki ko hoa, ko toke tā, ko ofifine, ko toke tā, ko taukete, ko toke tā, mohono foha. Ai aku whono e kau toke tā sino i loto i whamiri. O kuaha makatunga ke heia me ai pe koe mo ngā loa pe ia, pe ko whae peho tau ataina kona atu e tupo uloaki. Kai, o kuai peho no makatunga rei ona sol. Koia. Kako pe te alu hea e tatara noa. Koia. Ka takamata mai me, ka pau te takamata he isiu pe koini. Ka pau te takamata he isiu pe koini, aini koini. O ku puputu uai mo haa e whonuan. Koi. Iene mo oni i mea, e moanga hono hentolo isiu ko ia. Koi. Hena, whaamfok solo ko nei te kei keu maa hok taimila. Koi. Keu whanongo, Keu whanongo i he press conference ko nei whai ane awhi. Ane awhi, koi. Ane awhi.
Kana ufa amu mai solo na ke lava o whanongo ai ke hanga o lango mai mea ai whakatala noa. Koi. Ke ne taki ai ta whatanoa koe ni. Ki au ke mamai kakai. Koi. Kana ke issue koe ni o ku pere ngese au pite ki issue. Pau kai ke asi mai ulahi mea koe ke transparent koe ke ataki pu a mai ai whakahau whatongia koe ni apure anga issue koe ni. Pau koe ke uloto ke tuku noa issue ke pege. Ke tuange kakai ke mui kui. Ai wange whainga maari ke nau whakaukau. Koi. Uhinga ia, kumahuinga ia. Ke tanga uhe, ke talere ki programa e whiawhinisa. Koe mone apita koe konferenisi koe na whahoko ane a fi. Ai a koe konga ulaki pe konferenisi kono tala koe ia e premia ai tikrea koe ia e lockdown ni a tongatapu ni koe ngā koe a tongatapu koe ngā koe keisi koe ni COVID-19 koe ni kua mau. Pena e whakirewa i he osi koe ne tikrea koe ia koe tau mua na ne whakaha koe uhinga hono lockdown ni a tongatapu ke malu e kakai whanua pea ke malawa ke mapure i COVID-19. Pea ke ua mafola mahaki koe ni ke kakai kai pea pehe fok ke kau frontline. Ai koe konga ulakia na e mea ke ek premia pea toki lau marewa ngahi lao ia he tokoni commissioner polisi pea mo taki koe kau sotia. Ai koe fu i meme koe konga ulakia o e press conference. Koe ka konga te uhangapa o atu pau maate o atu e wheheu i uloaki na e whakahoko ke ai ko ngaka ke toki hu mai pe ai o kamata ai koe ai ne ospe konga uloaki pe whai rewa e wheheu i uloaki ai ka wheheu uloaki na e whai ia e he tokotaha me mitia e he matapure me mitia na ne pe he o koe ngahi tukua ki lo ia ku ngahi whamatala a pure anga i uhinga whapolitikari ngahi tukua ki he social media o ku lo ia pure a whamatala koe pure anga i he tala koe ni o kuia i COVID-19 i tonga. Ai koe kono whakarea koe te mahino ange na i he wheheu i o ku os tu whaki holo he social media ia. Koe ngahi whakamatala koe toa koe ni kutuku mahe pure anga o pehea koe ai COVID-19 i tonga ni o ku loi e ngahi whakamatala koe ia o ku uhinga ngahi whakamatala koe ia i he ngahi makatuunga whakapolitikare. Pena ekere toko tahani o ku mooni pe o ku loi e whakamatala koe ni para pau loi e whai hangau e whakalao ki ai. Pena e whahoko rewa e tari ia e he toketa. O ta CEO ko toketa koe niko seare a kau ola na ne whahoko rewa tari ki ai. O ne kamata marewa e me toko e wakapuna a haua fitu o pure lulu a haua fitu o katopa. Mawahe te wakapuna me Christchurch o a ukitonga. Mawahe te koe wakapuna toki o ngona rewa koe case e ua i Christchurch i COVID-19. Pena ututu unirewa ke isolate kau frontline koe na nau i malai wapuna. Tuku ke toko tahana e wholau ki hapai. Pane perewa i he pongpongi, i he topre lulu na e whikaurewa ke whahoko e sivi COVID-19 e toko uange au taha nima. Nima hengi o e whalaite, hengi whalaite, na ne maurewa telefoni me he lep o talange. Ko os whahoko ai sivi e ua, sivi uloaki positivi, sivi ua positivi, pea koe para whahoko ngaki ne ilo i ko o si iai ai positivi ai COVID-19, pena ne hangarewa tutu uni ke te whahoko sivi hono tolu, ai ia na e whahoko ia i he hoa pongpong ki hoa tā whalaite, pena te mau mai mai ola ko ia o ko positivi. Pena e sio tonu pe ia i he ola ko ia. I he ne whakarea ko ia i he konferenisi ko ni PIVENI. Ko tui mahalo ko konga uluaki atu ia ai tari ko ni ki he whehu ina e whahoko me CEO. Solo. He kai te ulawe au ki mea whakateknikare, whakametikare. He ko peo wai peo ki au sia ki ai kou. Kai te ulawe ki ai. Te ulawe pe au solo ki he mea whakalosi ka Mo time ko absent nei ai continuity he losi ka. O kai reo ke make sense from matala. He koi whakaukau solo. Tuange kau. Tuange
kau hanga o whakaatalahi e. Koi. Koe ku pati o ai peke reconfirm at peka. Koe whamatala koe wakana hao ke pule lolo. Koi. Koe keisi nai mau I Christchurch si nai mau ia nai o mai wai monite. Koe hao mau ki ai. Ke community outbreak ko I Christchurch. Ai koe whamatala koe nai tuku mai CEO ia nai mawahe waka ia he pule lulu me Christchurch. Pea toki mau ia e nau tolu whamatala I tonga. Leita ia he waspuna te waka ia koe ai koe keisi. Ki tu ai he foi context koe ia. Solo koe ki mua ko tope mawahe maha waka. Oku kai ke upehe, oku ka whoki hake pe pot ngawe. Rakwhai na homo eka. Koe news I hono talaki I Christchurch. Te lawa o find out me ho media source. Koe mau koe aku na talaki me koe a monite. Tok puna mai waka he pule lulu. Tok awe ai tok to mai waka tok awe ai CEO mo puna ngawe moi. Koi. O ke pehe ko whakapito pot. Ai foi whamata. Ko tano fo solo na talahi ta whatanoa. Koe mea nai tonu mo mea nai harat nai whamatala I beha kau whares. Koi. E hao I konga si suna ni hanga ori piuke whakaukau kai whakauhinga. Une ngawe aki mau pe koe ke te lava tori hafo I fualere me hafu akau kovi. E kai te ke lava paki hafo I karepi mafu taltala amoa. Na ni hanga whinga I ke tau whakaukau e ngahi sistemi o kune tuku I na tula ke a ko ia ke tangata, whainga tangata. Ke whakauhinga mea. Ko kuhinga I ni ke tatala noa ke wai mea ko roto ke tau laku vete e solo. Ko foi fehui, pe o kuloi, pe o mooni. Ahono ti krea o na ai positive case I tongani. Ka tahanga nge, he koe ngahi te talawa pe o tala he tahanga o anpeki mai. Ai ngahi whamatala. Koi. Mo ene motu mo ne tae hoko le rei. Ke talawa tala I pe kuloien, pe kumonien. Koi. Ai ako uhenga fotu solo ke takamata mea. He kolota ke taulakanga establish. He kos he foi mea koe nia ai hohaa mo puputu e kakai. I tongani. Ka kolota ke tahanga whakafokfoka nge ke tala ke ta whenga mai ange ke tahanga establish. Koe ui koe kai ke malawa ai pure anga mo ngai. Mo pot ngawe mo ui. O transparent e nau whamatala mo mai ke maa bopo ke kakai. I hene pehe o open level foi dancing floor ke speculations. He koe ongo koe ki he keisi koe ke outbreak koe I Ulaki. Nai os tukuange mai pe ongo koe ki mua upuna mai waka. Sai. Solo kapauna ne hanga drive ai greater consciousness awareness. Koi. Me he ministry mo kau frontliners. Koe ha uhinga na nau hanga yo koe mene tahso gune te whihuia peao. Koe o gune whihuia. Koe foi process ko go through I Nusila. Ki mua nau whakaheka hataha he waka. Pau ke nau go through he foi process ke ne ensure koe taha uheka ke he waka o completely negative. Kai koe a e soro. Tatau i pe pe ku hume crisis pe hume weringa toni ka koe foi process ke ki mua tok heka hataha he waka koe foi keiti koe au ne o se hanga eliminate hatu e whahinga probability infecte ai taha koe ni me
me virus ai ko wanga I whatanua o fehu ia lewa foi process ko ai ho na fai nusila Paka paule na ia mata vai vai process ko ha mena fra atai ai foi mata vai vai rakia ko ua ka paule na toma vaka ya na awe lewa ki mau yo no mau why community outbreak crisis ka paule na awe lewa then they should place precautions high precautions foi tafaki ko frontliners pa mo ka pasise koi pe osiko ya ostatonu na ostatonu je hapalan apot na we ko ina scenario o ga foi case ko foi planie ke na foi alwa ko no activate pe os ilo ta ko to be nga frontliners nga institution ni ai me ke na fai no nga function ko mateu ya na uhinga ai toku mai futa wewa bo fu budget ko ya o winga fu matalaso koi hanga nge o interrogative he ko me ko fatonga ai o vai no scrutinize o me ko mo oni e timing ko o kai ke make sense e fa matala koi ai ko hinga fa matala no ke hanga nge ki analyze o nge fu foi atakai o time na Hawaii o a umai ki tonga ni mo action na now taken place pe kune hanga o talamai ai pe na ai ha he foi point of entry going ke now ku ke hange solo ngai famatala going ngai famatala going e na usia ho fa e lo tonga ko ai press conference o ku mai to ta o famatala mai famatala mai nai positive pe o ko yo mau ya o kai mi o ke mau foi e lo tonga ko le ko foi press conference ia ko foi ni e piveni ko fai kia tala fili pe ko mo oni ko aku o ku ia ha kolona vai tongana pe ikai he le tu ko dai ni mi ku alo atu foki me ai na pakona moni na malu ipe hingo ai o ki to ta hagoni mata pure ko ni na mau he na pe ko mau he ko viti i ngai uhinga fra efika ka ko asi mai me to ta haia ko ia pe ai ko na o pe he pu he ko viti o post enele ana i Facebook ka one faraha ia o ku negativi pe hono CV ya ona aia ko hono mo ni ko ngai o fai ko no fehu ia ka ngata tatoki te ta o ifo ki fa matala ko na o mai e CEO ai ni finga ko ki fa matala i ko vai la si mo anga hono uhinga ko na declare ai ka kone tunga ko ni ki he ha ko avaka ko ki tonga aia o ku me be ko ma uia e au he ku famatala ko ni me potunga mo i ko no silani na na to ki declare pena tolo e vai la si i he aho avalu ai aho valu ko o ka topana na declare na ma o na tole famatala me aho e ki moa aho wa fitu ia o ku ia e case e ua i Christchurch ai ko ma o me website ko ai Ministry of Health ko tu ia mahal ko ka ta hango ke he ia ma pena e be ha ka ta he na to ki mo na u famatala nga ia ki mo ai ka kone tu ia he tai nimi ko ni alu atu ko e waka ki tonga na pe mo ngahi fili ko na frahoko ki tau sio ange pe ku ia ko ha COVID-19 i tonga na pe i kai i ha whainga uhinga ke o ia o me te fito yo ko whatara no ai ke ta keri takai ange he a takai o e whakamatala ku o stuku mai koi ke ne hanga o establish ai mo ni mea go ni pe
peku fabricate he ku ai ku au hanga fo ko lau solo ko ne fela pe ai fo matala o mai me pot nga we pe moi pure anga que make sense que ata mai tangata ko open le vai ki speculation ka tai na le va ka kai ke na hanga o throw no inference throw no fa Koia. Nga we ke peten Koia. sai ko poinen ko hanga o atu solo ko fa matala falala anga i na ko kau frontline ko na kana ki ko he tu apule lulu Koia. na os oni pe ki na tolu majority ya ki na tolu he midnight pe ko popule lulu o hunga fa ta no ka pau na os alete pot ngawe ki positive cases ko i na toton ke now place a high precautionary action he taimi ko na he kau finalist pe mo kau pasese Koia. ko midnight ko popule lulu be os inform me kau frontliners ya ke now home quarantine Koia. Koia. Uhinga fa ta no so hamena ke place high precautions right there and then Koia. isolate in outdoor ko uhinga ke make sense o ku ai na ai ho ha ko he fua here society fua here fa na wa ko te siwi fua here ka business fua here pe mo kakai he foi in action pe ko incompetent o fa ho fa tongia e pureanga I have no hesitations ke puake ngai foi lea go ya e solo he kai ke fa toga ngai o ku tui e he pureanga ai su ai kakai ko na ko vale o pito glere ki kolo ane nai os local me ka to kau market fanki fare kai pige o ho ha ai kakai ya ka ko poini fo ke fakatala no solo ko nga he ko ho ha ko ya ka pau ko os alu ai tau pe tahana e puke ki tu community without awareness e authority. Koia. Lo tonga no fo pe taha ko ya i quarantine site. Ko fa matala ko o hake ko me weak positive ko weak positive out of 215 patients are why for me ko balance of probability ke ngawe ki e na tole foi fakau ko ni ke create chaos e mo ha mo puputu he mindset e kakai e foi tai pele ngespe ni ke au amount near to evil amount near to more than evil ke na ko nga pe ke taki fata no pe solo issue mo ke o mai pe o funky fix ko na go he press conference hena na to announce he falaite pe he to ko o sia civil positive o sia civil positive kana os kuoni pe ai ka nga we he pure lulu ka ke now place a high precautionary action ke now kamata leva now put a preventative measure he right there and then ke avoid ha lockdown avoid ha possibility ke speculate of alwe so awe ko ki he falaite na talama na to falaite na os alwe ta haya ke ka frontliners he pule to abrelo lo ki hapai ai o ka fe hui leva process ngawe ko he ni ke ka frontliners ko na o kiria mai e kau pesensa o hange foi aho I wataha ko aho taha fa ke na quarantine ai kai to ka frontliners o kai ke tu yo to ton ke na wat pe o
o ai o sa pa tuanga na to fe ka pau e to fa ke si via ku puke o hange kon ko case ko ni o to fa ke si via ku puke Tui. Ako sa kau ke wat pe ka frontline so clear men na to patuanga ka frontline so o alu kau alu ki ha pai mo ki ha o se fa vare pe fa kau ye te ya peso Tui. Ko me mo oni apito ia e piveni ko tu ko ngai fehu ia ku fehu e tokolahi ko nga fo ko la vai ni ta we ta ha mo ngai mahi na lahi apito hono toto hono fai ko e tau mateu ka tu uta tu e COVID-19 ki tongana pe solo to ai de ko foi fakau ko ta e foi fehu pe ko na ke mai solo Koi. Ko foi fehui ko ya ko foi fehui fa politikare. Na amana ke ngai sino fa politikare ke nautari. Ko foi fehui pe o kuloi, pe o mooni, o hange ngau, hange politisai se foi fa kau. Koi. Eso. Koi. Na amana ke tari mai ngai sino fa politikare. Minister moi pe ko paremia. Pe ko hata ai minister ko head e foi pe ko minister me teki o head ko ai foi committee ko ini. Ko se fa politikare tari mai ai tama teknikare. Sai, tari mai ko tama teknikare, ka o tama teknikare ko ni tama o fa papa ya bito. You have a very sound technical strong background. Koi. Ka ko ka mo we hano fa baba dam. Kana ko vare bito ya he ne tari fe ui. Ka kai ngata ne tari fe ui ko ke uhinga ire ne tari. Kai ke ma o pop. Solo I can only speculate when you try to cover up for Iloi or pau ke kai ke fetaulaki o para kala fulaki ko mo para kala fiwa aparte fa tonga solo tai mu tatala no ai o make sure maupe ko ke lava tai fa manate me ko to beulea ko ke fe pakpa ke me ko tere aki he tautala no he ngai mo ni me kawe foi issue kawe foi tari fe hui pe ya te ya pe solo Koi. na kwa manaki ako se hu tari mahtam politikai ai foi fakau kau Mon tari me ko tama teknikare o tala no mai week ko ha ko baby virus Koi. o ko wai me se halaki hanga fakau kau kau uhinga pe kau mahino pe kau o mahino pe ka te au of card he foi feu ia ko tam politikare Koi. kai longo ka tam politikare ai na to nge nautari e foki na behe foki he toketa he CEO ko na tu loka vai las ko ni tu kuange mai vai lasi ki tu a mau he CV pe dai me di ku ka ki tu kuange mai ai fangi me ko no mau ki ta CV when the behere va ia ko ko vai lasi ko ni ko be hinga ua o ku na pehe ko positive ko fe hui fu ta ko hana negative ia I Christchurch kai ala tu positive tonga ko ngani na hanga o fai eke ai he me ko heni pa ku pena o pe ki tonga fa eke ki ai ka te ke ma te tari ia makehe me tari ko na ma he ngongo ko TV1 e ki mo ke alu ke tari ke re ko ai CEO ko na be fo ke ngongo TV1 ko no silani e papra ko ma ko fetu taki ko na ange he sia ma monga hano u hinga ko ilo aki sia so su klaisi ko ma ni a ki mo ni na ko fetu taki na ange ko fai fekau ko ni o pehe ma o COVID-19 o se hu malu I ta apolo pe na e fai hono civi COVID o na ia I he wike e ua ki mu ake mawahe e waka me Christchurch ka ko unga foka polisia atonga na ko aho e tolu o ko loto aho e tolu pe hoa fitua e fai e te CV pa te tok heka ki he waka ko fehu ko ia te ke lava e ke tari mai ke o maha tari ki ai pe ko fe me aku tonu ko tonu e le ko e siasi na e CV he wike e ua pe aloatu aki pe ia foi tikite ko ia pe na ia I be hane CV hange ko whamatala me tonga na I he loto I hoa fitua
ka aku tikai ke mau e hataha ia le ko tipo hatari mea e ko fehu ia ta PIVENI o tikai ke mau mahi hatari ia ki ai na o si fai pe me fa e ke ta fa ko ia ko o ku ke hatari ia ke tunga ko ia oia again e solo ko ka to e me ko amount leva ke ho ke speculation ko hinga e fatala noa o hui kai ko polisia tonga ko foi demand fra technicale ia I he requirement o COVID ke toki heka ke havaka kono kiria ke te toki heka ka havaka mo hatunga ia I foi hoa fitua whainga mea pehe e kai solo ko me fuken na fata no gai o kai ko mafai e kai ke pehe mai pehe mafai kai sai ko ke heka ke sai ke heka wenga pura tiuria fra technicale te demands ko feuire ka paure na kai ke go through ai e foi process ko ia ko feu ha unga ke faia koi ka pauna mahu inga ia ai pure anga ko ni ki mo ui mo pelenges ai malu ai fonuan ha unga ke faia foi me mona ko tari foki ke famatala ko na mai CEO he osiang e foi fakau ko ia ana ni pehe foi uhinga e wana ni o mai he press conference e lava ke mauai hataha positive ulaki ko tahe ko o si hu malu ita polo ia malo hi apito ai nga ue ko ni o me ko he hu ki ai ne sistemi anaia pe ai leva haki vai las pe ia ko fenga ke mo ui ia sino ku malohi pe ke tupu ke foke ki tangata ko ni pe ko ne behere ko ki vai las pepe ko ia ko uhinga ia asiai o mau he covid ka ku vai weak covid weak virus pe ne behere ko uhinga hono wa ko tahe ko na asma pe ki mo he vai lasi pe o sai ia ka ke asipe ai me ia ko hono ti ana ei pa ko nga ko sivi ko na fai tonga na ko sivi fo kia me ta fa ko ti na pe ko hinga ia asia o positive ai sivi ko ia ai ko ne pehe ko ita wani o ngo fo iua ko ia ko uhinga ia kana I kai ke lava ai fa matala kan ke o mai ke ne tala mai io oku positive apito oku COVID-19 ne ta ko ia pe ko ha fu kana ne fa ma bobo pe pehe ko ia e ne tu ko ia o ko ke ilo pe ko delta pe ko ha ka ta ui pe ta to ko delta virus pe ko nga o ko ne tu ko ia ku week ko ki vai las pe lava pe ke mate o more ai pe lava pe ke mo ui ka ene pe he ta ai pe assume pe ta to ia ko COVID-19 e maluanga tonga ka ta tikilea ko COVID-19 solo kai ke fe tala no fa technicale au ke ai ki pe ko ta fa ki lo psicolope me ko lo psicolo solo pues na forma tala ka to ko ia assume ko kau atu e fa kau solo ko basis e now aware e now place precautions for now fa kau to kua ko outbreak na fai I mea e malava ke a taha ia auto he kau mea he waka hau me crisis sai ka toa kau mea ko ni o assume na fully vaccinated na auto pea test he foi within he foi hoa e fitua tana auto upload I mai waka sai when ne whakamatala ana kau o ata mea ko what makes sense ke whakau foi toko wangiau tahani mako ya na nau utula vea ngofua katoa ke foi outbreak ko I crisis sai pe nau sivi katoa foi toko wangiau tafa hao katoa unga tafa ai toko tahai na os fully vaccinated os pe to sivi ka okuia e ki toti tau pe ko ki
baby ko kuinga ke balance of probability ke whakakau ko chances en ke aha outbreak pege ke toi pipi hia ha taha Koi kia whainga tā kau ke lean towards positive. He taimi no foi ai hui he tete hui i paranisi ka te hanga conclude of positive. No tonga ko toko wangea taha whae ku hao. Pea ko toko taha ko ini o fully vaccinated. Pea o pai ke asi malohi mai kau as baby. Es solo. Que tanto food tocanga que pues fue técnica de kata sio que fakau con na o mayo asimai he aho falaite o ti crea mai ki he fonua o que I want a first case. Kawai COVID-19 itongan. Hai na tutun na fai. Nothing. Talamai tawope o talitari pe ko kuhinga fok solo. Ko kuhinga ke tai whakapoto ai whakahoko whatongia e pureanga. I he kai ke nauhanga o whakapapau i o kui kai puputu e kakai. If I were them, this is what I'm gonna do. Ko hau puka pe mai. Kore more ke fonua. Ko ia e tau ki keise ta. Kai oa te mo hoha, mo continue business as usual. He urotonga contain pe ai ki keise ko ni e taha I he quarantine e ta pota. Ke ka ke sioge, nao mai tala, ilo mena hoko ke fonua ni ospiko e nau tala. Pisi pe ngahi whare koloa aho whalaite aho toko naki toko tuku mai pehe midnight moe oho ai kakai o ai hoha moe pupu tuu ai ata mai kakai ki au na uongo I fuu whakavare au pito position e pureanga na ito ton ke nauhanga o mai whakafi ka pau kai ke nau pehe kai ko whisky ia ka nauhanga o whakafi maari I mai whamatala mai kakai so toka ke monite toki asi mai he monite tala mai e ngahi whanonongo mo shopping whakapoto pe ke mau whaka aho pe as usual pe he wawa pe ngahi whare koloa ia he ko taimi re wai tau wheu ia I solo ai whai tutoni mahino o kai ke nauhanga confirm I nauhanga whakaatake speculate. Ko eke atu ka koe. Pe o ngari poto nai ke talamai he whalaite ko os alwe kau quarantine ka kai koe na nau in contact me kau pasese os alwe na dolo ki he ngai motu hango hako hapai. Pe o whakapoto ka whainga system ngā ue yo. Nai oang ha high priority ke whahu whatongia o no clear mai waka koe. Koe konga whuke PIVENI o tau whehu ia, pe ko diu whehu ia e kakai a ngahi konga katoa koe. Ko konga ia ko tau lawa ke whae sio ki ai. O hangeta e teu ia kon ke COVID-19 o toki hahaka ke pe ia nai kai ke whaha teu ia. Unga nai kai ke whaha amanaki atu ia ki ai. Aia nai whai pe teu ia ke COVID-19 I tonga nā mo pehe pe ofa pe he kai pe ke ha keisia e tu utatu ki tongana. He ko hoko mai keisia tiklea ku pa koe ki aha mea ia te tatari e whai taimi ko e ka toki puke holo kakai ko koe ka toki kumi holo ki nau tolo tānaki. Kai ke he whoki koe tuku ngai kua uki ai he konga koe ia e PIVENI ka koe Fe anga ho wakai koe ni ki he tuunga koe ia o ngahi feto aki holo koe o ngahi mea koe ia o ngahi fehui koe o ku ene tuuka ke tai nimi o ku e ha keisi COVID-19 I tongana I he o wakai ki he kakai pe I kai pe kulahi ange pe ai tu ia o ku kai ki ha keisi ia hena Ke wata ku e kulau solo Koe ia Ki au o ku kai ke utui
ko lau ko di o hanga o wira je tu yo moni ai pe wai COVID-19 he. Kui. O ko tui o to ia u hinga ke. O fai ai fufoi lo ya ki e fonua sol. Kui. Koe whakaukau ga aku. O kunauhanga o ave kakai ke nau panic unnecessarily. Katoa umea koni. Pai ke nau te tokanga ne toria ki he consequences, cost. O kuhanga he nau foi. Whakamatala koe ni. Te koe nau foi solo. Koe mea ine taha. Na aku nofo o whakau. Pai te aha whalawe taha. I he press conference. Ke ose falai te kuaha nau whakaukau. Ke ave ki harepi e taha me nusila pua seria. Ke nau hanga reconfirm mai. Kui. Tok hanga whakaape. Koe whakamatala koni. Na ulau hifo he whakamatala e kakalu ane he afitu, ane uhu. Kui. Ko na os whakamatala mena tolu positivi o ku negativi mas ia. O au nau e miti mai nau tolu o neongo na whanongo awe na hanga he reka o pehe na rea maia e ki vitio o talai o ku negativi peia. Kui. Kui. Kana o vale hu mai he asiake ai kakalu o pehe o sai na tolu e whakaike ke kitonga pa moni reka ia o ku negativi reka ia. Ko si ore mai solo ke whakaukau koea. Ko kuhinga o kuhanga he umea konio. Ko mea koe na te tonu ke come out lewa pure angai po ministry o whai mo fite kakai. Whekau aki pa mo foi whakamatala koni utuku mai he kakaluka koni tānoa ke toke tā he poti ngawe mo ui. Koe ka saunia e kusi a koe ki ai uhange unau defensive o ai ke pehe o kunau tuku mai. Teike solo. Koe nau o ko maa hweni e ki fo i vitio ko ki tā maa ene rea. Koe ngaha ku eke foki he hweni i hia utike ke nau whanongo na tolo ai i he ki fo i whamatala koni ko mai ko he ki tama koni tuku a ki o ku COVID-19. Ka ko lot beke o ki hanga play atu he fo i konga koe ni ke ngā ke whanongo peke mo kai ngā koni o ku mui mahe POLOKALAMA koe u whamatala koni mo u whehu i tau whahoko o ku aia ka pa u tau whehu e tolu mei tua me he atakai koe o ku i loto he kau kolontin aia o ku ai pe mo whehu i pehe ia i he ki i kau whaiwhikau koe ni ku nau whoke atu o kau ai ki tama koe ni o ku pehe ko positivi ko ene keisi. Io kas goni o silo pe matore negative te si goni ma mai te si negative ko tope ko whaiwhikau. Mo ke to kanga matore ha meo. Pa goni ne ege u tamai na toge ege ave pe agi mo age walpa no foi isolated be. Ko age te kaka por isso me ave. Que se amu pe ai. Age tu xuti ke u he ka se amu pe ai. Aia ko whamatala ki tā maa ia e PIVENI. O ku whapapau i pe nau tolu ia ku nau negativi. Pea ku ngā, o ke ngata he nau whakapapau i koe o ku negativi e nau tesi. Pea mo te o mai whoke i whakamatala koe e CEO ia. O ke nau pehe mai io o ku positivi. Pea o ku positivi ai toko taha ko ni o ku ne mau e vai lasi kolona. Ka te tala noa whina tolu ia o hange maybe baby virus pehe malava pe ke pehe malava pe ke puria aia ko hange ko fa ve ua ko fitala no ko uhinga me o hake lahi ai ko ai fehu I ko ke fa papau I me ko ku fai koia e solo so ko mau hake ki fa matala ko na ai ko ni nai koia ai pehe ko lolo tonga ko live ani afi ai live ko lo tongo live ko ai press conference o hu mai tama ko pensiman la tu koi ko fagale ai ko he taha ko ya fagamanat watu o mau quarantine fagataha mo masi I
Pe au hange o whakatu ita mo mea au whai. Ma o NSV a honi negativi. Ha mo toi mea au whinga ki ai. Ai ko a moni te ia. Kui. Kui. Ko tusi tēni. Ko tusi tēni. He kona moni solo o tau kei fail ke tau hanga o o articulate. So koe reporting he kakalu he hoa hong fulu pe koni. Ko osi. Ai koe me he pongpongini ya, Kui. He pongpongini ya. Koe oku asi he mea koe valfit point nima. Oku ne hanga ai o taramai na o si fetu taki a o ke kauteke tahe whare maa i Vaiola. O whahoko mai oku negative ai sivia masi. Kui. Oku ikai ke ofo, ai koe wharea, oku ikai ke ofo ia ka pau ko negative si honoa kurisi. Ai koe, e pe toke tāne onga ne positivi, koe ronga. Kaia. Koe huinga, mahali toke alu to o ke aia te koe ki kau whanongo. Kui. Koe poini. Lolotonga he futaimi pereperenges koini. Lolotonga he futaimi pereperenges koini. Ko nauhanga to ai e whahinga mea ke pupu tuuai atamai kakai ho haai. Kui. Moi whanau ako he teu sivi. Lau hange une hanga o tistepi ai whahinga mechanism o e campaigni ke well informed e kakai ke whakapoto gone nau whiri hau. Mai godi ki he. Oku ihene pehere wasolo. Oku mahu inga rewa ke tau whehu ia motive. Ai true motive koe pahain he fwoi mea koe. He nai mei lava peo contain e kakai ia. Ka pau nai as week mahina koe ko hawhainga tuuia e ala whamafola. Te nawala e iku peia. Nanau o silau pe e iku peia o mate. Kui. Ka nauhanga creative ke os kau e mea koe ni solo e nauhanga tukuange. Kai koe ke aha system in place o kau frontliners. Ke hau koe whakakau hake pehe ko os alo e frontliners e ki wawa ki hapai. O si hala whakateknikare peia whakakau pe whakapoto peia. Koe hae makatuunga o na wo ai o tari kakai te ke ose na quarantine ke mahino. He os a taha whapa nau siwi whakapu ahau a taha kua. Ka siwi whakapapau pa tok mahino reo tukuang. Na e totonu ke pehe katoa mo kau frontliners. He ko nau tolo in contact po mo kau pesensa. O kai ke utui ko kau whakapoto ke os pe no hono whaifu mai na tohe wakapa nau tispes nau to alu. Kui. Ka koe tau whehu ia whoke Mo TV. Solo. Koe cost, kau ki tātā noa ke implication. Hanga he foi tūtūni, whakaware, kai te whakamooni, tae whakamooni i, o se ngai mau goini. Tā pune māteti, tā pune, ai whanki whare kai, tā pune business lai taha he foi. Aho goini whitu. Kui. Koe kakai wai nau mereni, mo kakai wai nau siaine, e pala kai ke hoko ai foi yo ke ta e solo ai mena o nofu whakau kai koe uhinga ai o mai e patset o COVID ina scenario o hiti ai he COVID ai pota he fonuani koe ngahi mende nau whai. Foi time loka koe ni. Katoa ngahi business ko afeki. O wai feitu ke mo apply gai ho mo o mai gai ho mo ngahi whamoni o afeki ho mo koloa. Mo ngahi mea pehe.
o mai ho ngai koi sirine de mau wahe atu ke mea koi feitu uia na uhinga ke o kai koi tanu e hala solo Koi. Ka moi fare la langa ai ko na tau whanongo whamama whai purango ni mo e nau campaign ko taimen to ton ke nau step up wai ka mo siling ba e ka te patsetia ne solo tala mai ko patseti to tana ki patseti ko solo o kai ko poini ia os allocate he to tone patseti ko 5 milion na tu ki he ko uhinga pe hat to ha siling to ha siling ko os ngawe aki que tau mo ai pati ai covid hareva sirin eu to ko ta me ko taria que tal que o se ta na tiga to tala to glava tala mai kai ke o hena fo que ta lave que consequences nei mai fai feu e ta Koi. pero ha na fo kau ko e sivi e fa na ko external lo que ti sai te na ngai i fai nga mari que hoko tinga ya ko malunga nge fai au hipa so ko taria na minister ko Koi. Sai bem tau foki mai atai lo ka a walu. Heng si. Koi poini ku fatara noa. Koi na o mai ha fainga mitigation ke ne hanga o whakama o popo ata mai ka kai o te nau irifia o te nau puputu ka nau precautions pe fai pe nau ngawe. Fai pe nau ngawe mo finga ke stabilize na whakaukau mo nau atamai ke o puputu. He koe puputu pe ai atamai ai tangata koe me whanau ia me COVID ko toa pe. Whanau ia kai haa, whanau ia me ko toa. Whanau ia ka he puputu o whiema. O sio ke lere hola kakai mo e nau. O hofi koe lere koe ai huhu. Koi. Ai o sio somehow o que ai motivia que triven kakai aki ai fia fekta fai fia kakai kon go mahagi no yen mo ai me na fano ha que ai solo kau ni ba mo kau taklo tu Koi. hono fra malo hi kakai ke o hu pa o fekau ka fai fekau ka ye na tu ai e na o na api Koi. Aqui os alwa tuenia kuonga alwa tenia kuonga nepkanizai so Koi. ai fema go ke fema go nepkaniza ke mo puno ka to ke fu o tu tamapua i foi to tolu pe na refuse ke na puno he ke na tui o te ko foi whakau go ne pe mai ke puno e kakai ke foi whakau go te ke mahino ye kakai kai ke forma dala ke mahino ke make sense ke au ko na fu ke mono fekau ne kanesa a ka to ai sigeri ke nau puno ke fu tu tamapua pe ko ya ga solo ko whakau maari fuke ni e piveni tau sio ke he tai ni mo ne pita e whatano ke whai e paka konga fokia na whaka amu e whanongo ke press conference ko ka uhinga ia ke a whainga uhinga ke tuku hifo pure a ngā paka ai ke nau haa COVID ki tua ko whai tau mua whai nau wha amu kia he ku matakani he press conference ke whapapau i ke kakai ko mo oni o ku wai e vairasi COVID-19 i tonga paka pau ku iai ko harewa me ana te he pure a ngā ke whawhia maari ke kakai ke nau malo ai mga hi mea pehe ai ko konga tahana ku wha amu koe ke kau whai e ongo ke nau hanga o eke ke whapapau i oa e fo eke ke atu me ume ako nuku tala noa i he media social e kon ko mai e me whare mahaki o ku negative ko hame o mo positive alato e uwhehu i pehe ke nau tolu ke alato e hawhi whehu i pehe hongo fulu i he laine ko ke whapapau i mai he CEO even the time kona tala noa mai ai i he week ko ki i baby virus mo virus ko smate na to ton pe ke eke ke pau pe ke fai mo tala mai pe positive pe ikai ko ke ha me ko from maybe pe ko ha sang pe ke tau ai ke positive mo me pe he pe ko ma fo ke ta ha fo ke piveni ko fai ko no fehu i he ni ko no silani na ka ke tu ko ha u ti ke mo ko ke mau lockdown ni
Na kai ke tu kwai hao e virus ia ki New Zealand. He ko ngai foki mai ka kai New Zealand me India me feia. Ngai fonua ku la he virus me Britania. Ko walu tama he ngongo ko toko wani mai ni ku ma una tolu he me ka quarantine. Ko peke mau loka ma tolu he tau hina tolu he quarantine. Aya ku tau pena tolu ai o si ai pena puke ana tolu. Pero tu kuangi. Ko toki taimi pena mau loka yo au ke ahoni. Ko taimi ko transmission ai vai la si he community. Mahino le vai a ku mafola he community ko ke lava ta ofi he quarantine. Ko tongana foki ko ki vai la si ko ni ai ene wiki e ki vai la si. Pe mon tau hi malu pe ona ia i he quarantine. But why o ku loka i fonua i he wiki taha. Ka ke o mai ha stimulus package e ngai business i mo hafua ke mahino na asfai palani me teu ka o mai ki heni ko me ai te tau ave mai business ko do be o mo i tongani ko nga be fa kau at me molini he vakai tu ki ta fa ko ya piveni ko ngwa tu be Ala filia ko e so. ko ya O ko ngombe so. Tau ati na o Iyo, mai. ono ko ngwa be Tau lockdown. Amana ka te nau o mai ko he press conference te nau pe mai. Nau lockdown ni level fiha. Mau activate te mea koe. ko ya Pe ka pau e toi elevate te mau activate te mea koe. Whakaukaua was mau. I roi solo hau e nia ke ete atu pe isolate ai taha ko puke tamai. Ore ke nau tu whakaukau pe awa ka hawheitu. Kau nau ke i quarantine ka atoa pe i tānoa. no ko ya Ai ko kona moni ane kai peke ha palani ia. ko ya Ko uhinga koe kara noa he ni solo. Mau inga ke whakaukau. Loloto kakai ke whaho whatongia pure angoni. He teu e tau whi. ko ya He mahino ia ka au ia. O nau wa inga nau tolu ia. Koe bea koe nau whaalawe kai solo. Ai turite kakai. Turite ake o nau atamai hangeha whangakalai. He ukai ke nau fie more ki hanau taimi. Ke nau mai o tala noa mahino mai ke kakai he mama. Pea whaka apa i ho nau atamai rei. Ke nau whaitutuni i ho nau konsenismo i mo nau atamai rei. Ke ulawe solo ke mea koe ni. Ke ne whakamatu ngai e whatanoa koe ane nai. ko ya Koe position koe aku. Mo oni au pito koe koe whawhi pakia ke vaccine. Mo oni au pito pe e tokone vaccination ni. ko ya Ke te tau i ai COVID. Kau kai ke pehe ke absolutia. Ke pehe sai. Kau whamatalau i whakau. Tolo ka pau koe palapare ma koe ka au. Ko hono ai koe ke compulsory. Te ulawe ke isiu ni ko isiu en perengesi. Isiu en ko toke ke hai mo family mo fukau toke ta ko mo family. ko ya Ko toke ke hai pepa mo kau toke ta ko i fare maki. I whakau ko ni kai ko whenga koe ke troa a creative marketing. This is not about health issue. Ko ki au ko obsession ke me a kon se kawa pa mo huhu ko no drive ko ke compulsory. He kwai foi elementi de solo te ulave ki ai ta frase aqui. Ka ko kuhinga ko whakamatala. Ko no ko basis focus. O free will, pe ko freedom of choice. Ko foi mea ofa fa tua e ke fai tutoni. Pe te ke hema, pe te ke mata ko mea ia au. Pe te ke fili ke talia sisu, pe te ke fili ke talia sisu, mea ia au. Foi kau atai na ko foi mea ia o fa nau fa tua. Sai. Ia au ko foi whakau ko ke ai e lao ke ne drive kakai, ke force kakai, ke compulsory, ke nau alu o huhu.
in itself os amaunia tua pika evil. Sai, e whakaukau re vai. Koe ha ai risk ki a koe. Ka pau ta peheu ta POLOKALAMA ko niu ta nofa foi loke ta. Wai toko hongo fulu ai was vaccinate nau tō. Pe au hu mai au ki ai o te rei ke u vaccinate. Koe whehu i rewa. Koe ha risk ki a mautolo toko hongo fulu koe os vaccinate. Koe ha risk o ko place. Lo tōng koe mo os vaccinate os malu i mauto. He koe paces se mea koe lao hange koe ni, te whatata hange koe ni. Koe uhinga ai lao koe ke tau te ai whakauri kona. He kuke hanga e koe o place the risk ki he kau ngā whanonga he hala ke nau vulnerable ke accident. Lawa ke nau lawe, lawa ke nau mate, lawa ke. Sai koe whehu i rewa aku he whai whakaukau koe compulsory vaccination. Koe hai risk o ko hanga place ke whai tokongo fulu tangutu he i ho ofisi o ko hua tua ki ai tau POLOKALAMA. Lolo tonga os vaccinate moto os malu i moto. Ka hua tau te eke hu. O eka tupo ka hai risk o ko place ia moto. Ke maka tuunga i hono tau te a iau ke force iau ke walo. Kai ko ki eka tupo ke whatonga i tuko ha risk au tupo. Koe, na tala mai foki he ni ihi, e ki whamatala na kunga u me he ni koni he ngai miti a i murini, na e pehe he kautoke tā heni, ka pau he kai te ke huhu, ka pau he kai te ke huhu, kai huhu, ka kai a koni ho ta whaaki, ho whaamiri, koe ka kai koni koko, toi tupu mea ngahi mo tolo fo au koe vai lasi, o tupu me ka kai te ke huhu. E unau pehe koe mafuri me ha alu ki ha o au men ke teo ta koe ngahi tupu fo o koe au o whakatupu he kakai te ke huhu koe koe ki whakatupu he kakai na e sihu koe ke loi pe koe whi whamatala koe whamatala mo oni a pito ia he kua upe kau toke ta koe ta mai mea koe pe haka ia koe whamatala ke hea kau tala noa ka pau te uripati au te uripanki au e tipanki au ai whakauga koe koe very nia koe taimea o ku malo he whaito anga ki vai lasi o toi whakaata mai whai ata whao koe ai koe pehe koe tala noa o tupu me mamanga noa tupu au te puke ka koe whai isiu ke hea koe isiu koe ke au koe hai risk o ko place e au ke kau whainga koe o kai ke nau huhu Given kuna os fully vaccinated. Oia, ko kuhinga fo ke make sense I force ke te alu huhu. Ko hai wish o te oange ke kau ngā whanonga. Ai ko os huhu. O kuhinga i kuwhatano. Sai, ko mea whika ua. Ain go. Ko whakaukauka aku. I have taken life choices. O life choices ko ia o 50-50% ai life and death. Au percent ni manoa, if you take that choice, why percent ni manoa te gala mate, ai percent ni manoa. So, proven for maman lahin. Ko life, ko COVID, percent te taha te ke mate, percent te taha te ke moui. I mean, percent te hiva te ke moui, te ke urikawa ko. Ko death rate o pesete taha. Aia ko hono whakarea mai, ko pesete taha ai chances ke mate ai. Pesete hiva e te ke mo ui pe ko ia. Ko ke full risky ia solo ke amount ke force au. Ke make ai foi choice ko ia without my will, without my free will. Kapau o mai free will ke take a life choice that 50-50%. Why now that they are forcing me ke take I for choice koe ka upese te pe taha ene. Hange hono ai ona ia koe he si whanongo koe heni he whanuani hono talaki e mea. Hange nia koe pato mai pe ai COVID ko mate. Mone apito.
whakau. Ko nusilani koe ke force maudoria hen ke mahu. Ko malanga I pe ia. Ka whai pe te tawa taina. Whai pe na tolo toko te pehe te alba te al. Ko mua o ni o tala mai ka maudori ma huhu kai mai mau laptop. Mai mau KFC. Ko whai ke pe maudori. Ka koe ke force. Oia. Ko poinia solo ko wenga ko jai. Office. So office ia kai te download. Neongo na outbreak e mea. But they did not force e kakai. Koe nau hanga whakapapai foi tau ataina na whake o tua ke whainga tangata. Koe ngā koe nau whakapapa ke o tua. So me na whai fish ko improve ai ko na uhinga e nau open e nau pota na tole ukahau. Koi. Na hana tole whakalere ki rotary. Ko ia ko tope ha o hu e ai ni ki kati. Ni mamano pare lahi tahau alui whai pe ai ke taha mano ngai veri upe. Koi. Kako tu owen ni wini anai ai tak ni mamano. Pe ko pusi ai nau rege nau kuhua nau toria ke le volo ko ia. Pe winga ko ko ini solo. Ko uhinga e pai ko ke kuhu. I am a freedom fighter solo. Koi. Ka ko konga ia tau mua ki whare area. To be the voice for the voiceless. Koi. To be the champ for the powerless. Ia au, mahino ka tau wai ki kakai toko si he whanuan. O hunau whole tiari ke he nau tui whakalotu. Koi. Pea nau hanga rewa nau toria solo. Ko uhinga ini ko pehea wai nau mooni. Kau hanga whamatalangi whakaukau. He ko uloto ke walk with the least of them all. Ka pau ke au ia kosi os mateuteu whakaatamai whakalau maari au ki whakaukau koe aso. Koi. Whanonga mai ange kau aia tange mea koe ni. O keila taimi ko force ai he 41% of amount lewa ia tau suspicious lewa te tau wai elemeni kehe. Koi. Kai ke uhinga le ia. Kau ate whakaukau koe ai antichrist. Ai ko o wai position ia e kakai ai ki tokosi o nau whole tiari ke nau tui. He ko tui malo hi solo koe foi manga whāu tau se tau laku mea hau ni. Kai te keke moi foi manga whāu koe nai hanga he kakai lotu o tamdei ai kau sai nisi ake nau mai tala mai koe foi mamani u fōpa te pota. Koi. Koi. Koe foi manga whāta tau koe tō. Foi manga whāta tau pe. He koe history repeat itself. It's all about pattern, over pattern, over pattern. Kolose pattern koe, overlap ke pattern koe, uncover pattern koe. That's koe poini e solo. Koi. Koe ngahi nau e teknolosia he aho. Nau tala noa ia mea koe ni tae hongo fuluko hiri. Whekau aku me whakaukau koe hono drive he satellite mea koe mea lere. Without the driver. Koi. Pena koe protection ia e alia ke commercial lohi e whakomerciare ia by 2020. Koi. Koe whakaukau koe o fifth generation technology. Ke operate i whainga speed o kai te ke mo real time reaction e tangata. Control he satellite mo internet ai headset ko toa pe, object ko toa pe, au ke infrastructure. Koe whakaukau koe o vaccination ni o articulate he whahinga koe. O tere mo oni ia, o kuia e meriti ai, he taimi koe tau whakaukau e ko hono whakamalohi o vaccination ni. Ka paune tuhange pe vaccination ni he kai ke kick in e whai whekāia ko ni ke whakaukau so. Koi. Ka koe ui ko hono ai koe ke lau pe ai o force worldwide. O amau ni ke whainga whakaukau o koe ai whainga set up koe whakaukau koe anti-crisis solo. Nai rak whakaukau ai whainga tangata ki mua. E tahiwa fit mo fulu mo i mea ki mua ai. Nā whakaukau na tō koe fu beast, koe fu monster. Whakaukau na tō he whainga magnitude, whainga size o whainga tangata lalahi. Koi. King Kong o mo. Ka ke ilo
platform o mai he teknolosia. Mo nauhanga o tiskawa whakapuripuri whakapuripuri o whakatupu. Whakapuripuri o whakatupu e universi. Mo ability ke naulawa o exist, o behave, i he nau o tua. Ai go nau whaatanoa solo ki mua. Koe mea koe coincident. Koe nau ia o tua. Koe whaatanoa foki. I he hange ko ta telefoni koe ni. Hange ta telefoni koe ni. Ta telefoni koe ta tanoa koe ni o koe nofu koe nusila koe nofa. Ka koe ta tanoa hange peu ta nofu i haki foi office ta. It indicates to us o wife i permanent line o unehanga hoko e tatala noa koe. He ko urea pe au hen ki telefoni o fu airspace o ke whanongo mai koe he en pau whanongo ai everyone else. O hinga e fuko i whatala noa koe ngahi nau ia o universi na e pūria ke tau tangata koe. Ka au mama mai e tau tangata koe. O hinga i whatala noa ki ai he koe majority e kau whaiwhe kau mo kau o takilotu. O kuna ufu, o kei pahai nau toria ke advancement koe o teknolosia. Te nau whai tutun bena tō o whatatau peke nau ausia. Habe mena nau ngatai. Angai nau ausia. Mana toi koe kono, a koi koe oi foi. Tōnga whakasio ka alafi foi mamani. Na e whai ak peia e he kau lotu me he nau o study a toitapu. Kana e toke o mai kau seilesia. Kau seilesia mo kau sainisi. O toke whakamatala mai ne keke. Ka koe fui me mo onia. Fui uriala tia. Tai mena e hoko ai fui keke. Exactly how I see it at this point of time. Ui koe tau tai mausia ngahi whakalakalaka teknolosia. Ui koe whangatangata pe information o tau mau. Te tau whaitutun pe o whatatau pikiai. Uhinga e koe whatala noa solo. O kui kai uhinga le rei ka au, ai ke force, ke vaccinate kakai, ka atoa e kakai, koe uhi koe ki 1% death rate. Koe ke make sense ia. I hene pehe rewa, o kou lava rewa, o whea rewa, ke articulate, o kui ai ata motives. Pako uhinga e kala noa koe foi ta whako anti-Christ. Mon. He koe whakaukau koe ia, o kou tui o te kono moni fok solo te koe te eke lahe au taimi. Ka ko oski kamata research i foi whakaukau. It all makes sense. Ka mahalo ka to gaha whainga maari he kono moni o kai ke uloto ke tala noa subject o kai ke competent enough yai. But I don't back off me subject o alu yai o tataki e anga i whakaukau me hoi o uloto ke kumjai. Ka te tatok tala noa tau yai ngari fufolo e tataimi. Ka koe mea beta ha solo ke kapau te ta whainga maari e pe ko uko lockdown koe. Ka maa whainga maari a pong mo hoko pe ua koe ke whaata mai kau. Ko ata pe ko whetu taka. He kulahe umea ko nofo ho kulotomo kwa tamai. Ko loto ke wahe. Ko uhi koe kusio koe ke pere ngese foi tuunga kuiai whanua he aho. Koe whaafo pitoia e PIVENI. Koe mea ia na e talamai he ni ihi ka te au. Na e tau wheturi mai e ni ke whahoko kone sponsor ta ngahi POLOKALAMA mawahe holo. Tarange osi te ai tamai une sponsor mai. Pana talamai ke pa te lahi pe ngai POLOKALAMA. Tanga PIVENI pa lahi POLOKALAMA koe whai te mau fia matoria ke mea. Ke mau sponsor. Ka ku sai pe ko whanongo pe ta ka sponsor ke. Koe whai peka te koe ka pongpongi koe hoko taimi pe au pa ke whailonga mai. Kola peke ke whailonga mai taimi koe ke whipaki ma ku POLOKALAMA e whai. Pako whepe u aho koe weekend ni te ke atai pa ke talamai aho koe a mo taimi. Koe ngaka lava ke whahoko e POLOKALAMA koe a o ata me ngai POLOKALAMA ke. Ka ku malo ka pau te hame te ke toi fie whaosi mai aki. Io solo.
o ko fi o pe awe ni ai falotolahi ko ni ke ka pou ai patoa mo meni ai pati ai atakai ke nau stay calm up with the penalty free nau fai be nau fatongia as normal pe e kono mo ni o naia ko ki loai ko ni e matafi vave pe kai oa nau talango fua pena toke lao ka oa te nau puputu e nau whakaukau mo nau atamai ke isiu wani e ki au o si nai asi mai foki e solo ai fehui a neafi ka nai clarify he whatoton mai pepe tone mau whekau aki pia mo e hanga ngawe anga o restricted e nau seve si ke whahinga pe kua su ai nai lawe kai nai pehehe mau nai pehehe attenzioniare o kai ke whakonistu tone ke discriminate ha taha me ha seve si ha pot ngawe peko ngawe anga ko uhi pe ko te ke hu pe ku osi ko ho mau ke tari feu kana Koia, nai ne whakaha pe e ia o kuai pe ai policy ngau ai ngai kau taha, tau taha, ngai business tau taha, kuai pe nau tutu ni ngau. Taim tatau pe o i he konistu tone la pure fonua, o kuai ke ngofua ke discriminate taha. Ka ne pehere pa kuaha taha o kuai ke fie maari e ki ai, ke o ne feel o ku discriminate ia e hawhainga uhinga pehe, o atai whakamau anga ke pore i ai, koto tonu koia. Koia, ko buhinga e ko ki loto ke mau a pe ke ilo pe ka kai o gai pe nau te ton te life choice ko nau free will o nau wai pe nau te ton ke ka ko me ai ni solo ke tana ke pe ke nau amanaki o alfa ta pe ngahi e ka bau ko nau choice ke nau pipi ke nau tui falot pe nau pipi pe nau tui falotu ka nau amanaki o ha mo no fakatanga o mea koe ke mahino koe angai whakau solo. Mea koe ke mahino ke kakai koe ni. O wikai koe tau api mauen. Mari. Mari. Ka pau koe nau tui ia no fuai. Ka pau vai nau tui o huhu. Ka nau amanaki. Hau moi whakatanga. Kai ke loi ngai palo mesi au ko mai fulfula. Ka ku toton be ke fai to ni ke albe ke fai to tal fatongia o tua pa mama to tamai ya ada mo to loto pa te to fai to ni o me ko ya ai ko kuhinga e solo e o fieloto ke tatano isi go mahino pito ko ngo ya pito e sio ke kakai fonwan puputu na ko ha na wilfia ka pehe loto pe masi koe whainga pere-perenges ko ai fonwan na kai tonu ke drive aki nau tolo e fia feka ke lava pe ke hanga e pure anga ka pau ko me ko ngo i he whanongo ko ke nai mea ko asia ke hange ka te au ia i tua sa i campaign ke he huhu ke puse ka kai ke ohu ka ko pe mea maulalo mon ono ngau aki ono whaisha ka kai ki he ka molohi aki ka ke ngata he whairivai ka lohi aki e whanua ngau aki COVID as a mechanism or means to drive aki kakai ke o aka tiuges ka ke nau na ton peke nau anga ai a whangi mea hange ko mea kona whai nusila whai fisi ka koe katoa mea koni whamā bōpoen ke he whiri he ta hawalo o nowe maha sol pau whakoe nāngai e whakaukau kakai ke in place ha whainga pure anga o kai ke nahanga whakapa o tua maalunga ake nau whakapa ata mai lere ia kakai ke nau lava tala noa mahino mo make sense e nau mai fuatutu ka koe kaha uko ia o wiho nau awhini mahi tau teu whire a tawalo nau koe whamaupopo ati pia so Malo pito PIVENI pe ku fa malo ate lava eta POLOKALAMA mauinga ko ia i he fefini
toki whilonga ki a pongpongi I he ta taimi polokalama whaka pongpongi ko e hongfulu pongpongi a pongpongi ko ta taimi no molo ia Parapau e toki diriu pe ha taimi ke fitini mo taimi pa ke toki fetu taki me pe o mai ai taimi ko ya kai maloka ta toki whilonga ka pongpong o fat ke diko. Okay. Malo so wat. Ko kainga ko ngata ia tau polokalama ko ia I he ahoni ai ku o atu ai polokalama ko ni pe meheni pa fa malo la ki a PIVENI he lava ko ia ke whahoko e tau polokalama ko ia ahoni whahoko atu e tau polokalama ko whika akipa mo COVID-19 pe foki he ke ngahi elemenit ko toa bena e whai kia tala noa he ahoni pe ku whamalo la he tika tik mo tolu ka inga I he lava ko ia ke mo na foi mai tau polokalama I he ahoni o si ka ku whawhi et ki mo tolu mo te mea mai pea pongpongi ke te hoko atu pe tau polokalama a pongpongi ai e te o atu pe toki whamahino atu tau taimi ko tau taimi polokalama whuka pongpongi ko e taimi honga fulu pongpongi ka o ka pau e te liliu e taimi e toki notice at pe ki mo tolwai whata tau ki he taimi ko ia e tuku mai e PIVENI ke whahoko atu aki e tau polokalama hange koe na ku whaha atu ko ia ngai polokalama ki mua e ahoni oku ke ki mo tolu ko ia na mo fetu taki mai ko ia ke mo sponsor ngahi polokalama mawahe ko ia ma whahoko atu e FATUFONUA fo'ou pena e whahoko atu ki te ki mo tolu oku o si totongi polokalama ko ia whi polokalama tolu ko ia na ma whia mau ke whahoko ai to e whia mau e PIVENI ke whakalahi ngahi polokalama ko hape ai polokalama tene malawa whi lockdown ko he weekendi na lava o whahoko mga whi polokalama e ua pe tolu I he weekend oku ke atape ke te mo tolu ke mo te fetu taki mai ki ha mo tokoni ki ono sponsor ngai polokalama mawahi ko ni I he aho taha walo NOV ma ko fi polokalama ia ko mana do ke o atu ke te mo tolu oku plani e aho taha walo ko aho e whai whiri ke whakahoko atu ke live te tau polokalama whiri me he hiwa pongpongi ki he ane osi ko ia e polokalama he po uri ko ia pe mo mahino ko ngahi whaianga whiri ko hai o kuikuna I he ngahi whiri ko ia whahoko I he tauni. Ka tūla hoko e pe whiri he a tahawalu o NOV ma ko tō pule lulu ku whahoko atu o ku plani me heni ke whahoko live atu ngai polokalama ko ia pe whai pe mga hi kolosi ki tonga pe ai pe mahani I he whawheki na o dolu ke na huu mai ki studio o whai hano tala noa ki he polokalama ko ia whiri ka ku whawhe ke mo tolu, ke mo whetu taki mai, ka mo loto ke mo tokoni mai, I hono sponsor ko ia, o e polokalama ko ia, I aho taha walu, ko e whai polokalama aho kakato ia, me haua tahaua, e lava whahoko ai e whai polokalama ko ia, pe whetu taki mai I he ku telefoni noa ua taha, ua noa nima, noa ono, noa whitu. Kono whai kiki ko e polokalama ko ni, e toko watu pēne o whiofia tu ki ai. Telefoni ko noa ua taha, ua noa nima, noa ono, noa fitu. Ko e whanongonongo e taha ko loto ke o atu I heni, ko e whanongonongo whia mau kau ngā au e eni I Okalani pe. Ke kau ngā au ka ni ka kau ngā au e leipa, lau aho aia o ku whia mau toko nima ki Waikato, toko nima ki Trulli, I he whaitu South Auckland, toko tolu ki Puhinui, I he whea Malai Wapuna, toko ua ki Otahuhu, toko tolu ki Albany. Aia koe kakatoa mahalo ko toko whihata. Hongo fultopuia. O ku whia mau ke ngā ue leipa. Ke lok ke whia mau ngā ue. Pe ku ke kau he kau tuku whakaheni. Kau ai te ke lava whahoko ngā ue koe ni. Pea ke whetu taki mai he wawe taha ke te au. Noa ua taha. Ua noa nima. Noa ono. Noa fitu. Ke whaihatala noa mo koe. Ke ta whaaki koe ia. Mahalo koe. Toenga pe tau ngahi whanongonongo, pia mo I whamalo pe ke tau kau sponsor, ana mo sponsor ngahi polokalama koe ni, ai ako fo I polokalama I tolu o atu koe ni, ai polokalama ni hono ua, kuma o atu mawahe me tau taimi polokalama ngā mahini, tau tō ki whelongo aki, whamore more peka pau koe ngahi mea na ma talanoa kia I koe ke whepaki mo whakau kau, ka koe o atu kotoa pe ngahi whamatala koe ia, ke toki whaitutu nea ki peho ata mai lele, mo o whakau kau ki ai, ka mō mea.